Omusamaliri owekinembe kye Tayari West TV nga kutangerera omuruma owundi okwamena ninje Mate Isaac omunyamyatsi ukwawo habwe kinembe kye Tayari West TV. Tule hano Kasese Municipality kando ma Central Division tuli na Bira Margaret kando ono ni Labor Officer habwe Kasese Municipality. Tukaka nayo kumwatsi we Labor kandi munabwire tukakana ku kintu child labor erikolisha abana tukakimenyera indi erikolisha lya abana hano Makasese Municipality rinemwende mbere nerikanyerera so tukanze rimenya nabusana nachi omwatsi onu kandi abire hatsuka mu mataka kandi ibo ngabimbimbecha nebyahayi bibane mukorera ngerende omwatsi onu salirandauka neko so way to Margaret wasinja kuseberikanya konetu abandu bakanze rimenya nabusana nachi child labor yabere hambere kati omu Kasese Municipality ngekwambere wasinja kusebo omusachi wa makuru ngokwana bira babwira menangalibira Margaret Labor Officer we Kasese Municipal Council nikwenene byekabwa shali iteba child labor yabere kanyerera kusebo omu Kasese Municipal Council kandi ekikalete iki omwa byosi obunakwa nebunene omwa abandu kundibwa child labor kikamanyisa inde omwana abakakola isibali bahika ekirero kikabwa kiti omwana yawute emyaka 16 anganakola light jobs but under the guidance of an adult betu kasangana abana bani mukola emibiri eyo isibawute guidance eyo kikananga ekikaleka ikyamanyisa inde omwana emibiri yose yakakola eyikaleka inyatendo kwa skuru eyo sikabya ni child labor yakakola eyiritohera kusebo kwa myaka yiwo komani wiwe ekyo sini child labor Kasese Municipal Council ikabaneka omama kolero manene kulabiriria esahenu tuwuti amakolero awa kalwa wabakakoleramu amangasi awa Keno Processing Industries eyo yisuri abana balere nabo abakasombola kwa mangasi abakatetembo kwa mangasi ebiguti ebinene binene bakarondesha sente babuti babo bakabatuma kandi bakakola emibiri eyo ibabisiba mbere ne protection nanga equip gears so kasangana they are exposed baketungayo health risks sinene kunde isibatolere kolerayo so tubwe tuti nobutembeyi nayo ni child labor abandu sometimes bakabo bache abana bakaba esaye emibiri omwana atolere ni akola omubiri owala iribirwe erikola kandi nomwa butuku obwatolere erikolawo obutuku obunene kanasangana omubuti nebire ekyo mwana ekigunia ekinene ambo kirimo manya bakeka abandu bakanakolesha scrap manya bakanakola behe ebiritohire ambo mwana kendo mucho makatale babiri mweche kitiri kyobundu babiri mweche ngundu ekitoke eyo tukete mwa child labor omwana ete wahika akayatetembe ebimbidwe biritohire ebilabire amaniwe kandi omwa butuku nobundi bakabya inatolere ribya mukuchi okwa skuru tubwe tuti nobumaid nabo nayo ni child labor obumaid seyire bya child labor beti kikarugirira omwana yewa makolesha awute myaka menga kandi ni mibiri ya hai eyamakola hanemu ngomwana mumaid mulero bunde kinawute miki 12 abere sakukolera neruwe yamuhesha nyimba singaha uteshuweye neruwa muherere bipido erebitetemba neruwa muherere bisepche bikalakalira utebeka akabitetemba iwa muhe nyumba utebeka kolopayo emyaka iwisi ikolireki isiri ya hika obonayo nayo na child labor inyo ngabimbebetya itune munzerera nibyahibye mune mukorera ngerende vice eyo ekisibwe cyo kikaruma abandu itwe nge government tunemusomesha abandu elangira tuti omwana atolere inaenda okwa skuru omwana satolere akakola atalya hika emyaka yiwa eyarikoleramu situlibwa tuti omwana alikendikola emibiri yosi omwana mulere ukana mwesaya eribina nimukolo tubiri tuke
akalukwa skuru kabusire emibiri eyangatembaringa na health yiwe ninga yangasamuletera obutsibu erilwa hayi embere ababuti abanene eskuru yebiritsuka beto manyewerendo kwa skuru kalangasangana matauni imunusura abana ba child vendors banehekira bekusa musili abekusa bakayaulaya banamutimbamo banawothe ebindu beriwulya kandi omwabutuko butakolireki obutolererebya ibakabye kwa skuru so tukasaba babuti abosi tuti abana aba mwende okwa skuru kulabiriria abana bali omwasha factories abo abakakola emibiri yabatatolere eikendi sabaletera obutsibu embere kwasangana babuti banaina abana bale na babebi ibana omwa factory ibana exposed to the noise ibana exposed okwa dust ikalo mwa bindu byabwe byabakakola ebyo betu banikenge embere amwana yakindi satungachi obutsibu so itune munzerera tubwe tuti anytime soon mukechukaho bikwekweterera ngeri ndi mukasakura yaba abana abali mu factory yo nikwenene tukayakola ekikwekwete eya tukayeta mwa inspection tukalaba mwa buliri kolero lyosi aha tukandisangana omwana oyikakola ishalia hika nekilembe mwa bandu baka mwa Rwenzori Checkers aina nabirisangana ini abana abakatwala basungu bayiwulu nabusi bali ba college nabusi bali bahika eyo wosi oyuka kolesa abana sibali bahika anesha bara kwabirisho wekatadobe ayuna sikakolesa abana batali ba college abatali bahika inyobosi tukende enda tukabahikako aya tukende habi unamukolesha mwana ni watu kende boha omwana asipandisamo boha itune munzerera ikinywa cyawe cyo muhindo specially kwa bandu abakakolesa y'abana nababuti imijini jeno abandu bakakolesa abana ngababwira ekyamutolere mwakola ambi ukahandika omukoli iwatandikere menyu wabutya kwendaga mundu yiwe nokwatokere minyerera emyaka yiwe niwe mubuti we ukatuma omwana utienda kole omwana wawu sitwandisa muhamba bitu we mubuti niwe tukendesha hamba itwabye tukahira mwangomo eskuru yabiri hika abana bosi mubatwale bende kwa skuru wasinja kutsibu weitu msamaliri ono arwe Bira Margaret kandi ni labor officer hano Kasese municipality tule tukakana kumwati we child labor tunachasindekendeke ndio mwati uyu abirende mbere nerehambirira kati hano mu Kasese municipality kandi niko mama muwirira ati bakaya chuka operations erangirinde bakaya sakuraya ababusi abana abakakolera omwasha factory mutina bakakolera omushabara n'omusha hotel hano omu Kasese municipality so tukende mbere nerikwamiriria emyatsi eno kandi neribi itunemu bayichako nibyahaye ebinemu hatsuka hano Kasese municipality kwamena ninje Mata Ishaq umunyamyatsi kwawo habwe chinemba echi Tayari West TV hano Kasese